kami maju berang lihat kanan lawan kiri. Oh mapang arinya abang dulai tapan nasi. Jadi payung diulai dahuluan buhen kami. Tampolo kita debat bangkai nang hari ini. Sidin hakon aja cilai ulun suruhi. Mudahan pian bangai nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan tokaina kawabe tamuan lagi. Kami berjalan ada bini-bini. Jadi nih ngarannya ulun kada ingat lagi. Cuman nang baju habang ini ngarannya Fitri. Cilai kada salah karena bakawan lipang kita tuh di IG. Jadi nang nebe jalan hendak berfoto kami. Bila ampeh matiin buhan nikam tuh kesini. Jadi umpat lalu jua umpat permisi. Cuman abang patih tuh yat masih maatore. Dimana nih beduduk umay nang tapan nate. Amun nih berdiri jelas kami kada rugi. Karena berang di bawah betambah tak panjangnya.
kuriding patah si empat lima kuriding patah Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada Amang hingga salam kami dijawab akan. Jangan pian sadar mangai mendengarkan. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan. Baik laki-laki atau bebinian, anang toha tonang anom atau kakanakan. Apabila pian ada tadi mendengar kami mau ucap salam. Jadi nang lawan pian pastinya dijawab akan. Anggaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi kami membulikiakan. Pastinya lawan pian di mana aja berdiam. Apabila mendengar itu dijawab akan. Jadi kami berbulik kepamulaan. Assalamualaikum lawan pian berataan. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan. Karena Tuhan pian yang sudah menyahutakan. Jadi kita berdoa berkat menjawab salam. Mudahan berataan lalaki wan bebini nang jelasnya semuaan. Kita panjang umur berataan sehat badan. Berkat menjawab salam di mana kita bagana selalu dalam lindungan. Mudahan berataan selalu salamatan. La salamatan. Jadi matiin kami melanjutkan. Pastinya tidak lupa ulun mau ucapakan. Selamat berjumpa kita sabarataan pada nang hari ini. Ini hari Jumat pastinya bertepatan. Kita berjumpa kawan-kawan berataan. Ini wabil khususnya kepada buhan rombongan. Nang bebaju kamis baju kuning warna abang. Jadi tak salah ucapin tari lawan nikam. Nang jelasnya kita selamat nih berjumpa. Buhannya ay berataan. Rasanya bang ulun suah bergabung buhannya. Cuman tuh dimana ulun kada keingatan. Nang jelasnya pian kawan sabarataan. Istilah tuh bang kata pecinta salawat. Kita sabarataan. Jadi ulun ingat
sapalih wan tahung ngaran ada tuh hamsune nang awak saling tinggian nang awaknya kurus pinanya nang jarang makan jadi lawan hamsune kita alhamdulillah hari ini bertemuan ada juahin tadi nang ngaran Alianor lamunnya kada salah inya tuh bangaran cuman bang orangnya kada tapi kelihatan pinanya besembunyi di rumah lagi makan karena tadi cilai lalakian besarahan ulun tadi melihat nang mairit pangantin cilai nang lalakian mulai tuh di situ tangan kada sing lepasan maka ujar ulun sakadar mairitakan cuman tangan begending kayak laki binian tapi kada bapak pinanya nang mairit keluarga membalai jadi lawan pangantin bertaan kita doakan tampolo pangantin lawan kita berdepatan jua babuhan pian di sini tak kumpulan jadi kita berdoa mudahan tuh pangantin inya laki binian inya panjang umur selalu sehat badan mudahan pangantin rezeki dilancarkan usaha pangantin diberi keberkahan mudahan pangantin inya ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pangantin inya pang menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan lah terpisahkan jadi mandihin sedikit ulun kisahi cilai nang tuan rumah di sini baik sekali kami pang hari ini rancak benar ditawari aur nang makan haja tuan rumah menyuruhi kami bulik di masjid tadi nang cilai datang makan pulang ditawari cilai nang kami kanyang ini parut tupang lagi jadi tuan rumah kami nang mau ucapi bilanya bang di rumah ada isbe isi ngaran cileng ini hari sudah tengah hari istilah tupang kata arakungan tak haringe jadi wan tuan rumah kami himbau hari ini kami nang beta tagih merasa aitah supane cuman cilai lamun kada nang dipadahi kikira tuan rumah kada paham mengerti jadi madihin kami melanjutkan cilai kita madihin nang ini bagagayaan jadi ulun tak ingat di sini nang ada kawan buhan musik panting tuyat nang di hadapan nang inya bakosong cilai nang baguntingan awaknya liwar genal tuyat inya pinanya cilai kencang makan cuman berjalan di jalan kayak itiknya pun pian tuh berjalan karena ulun lihat burit dilentikakan jadi nang lawan pian selamat nih berjumpa bang hai nang bertemuan mudahan sempian selalu disihatakan pinanya masih bujang cilai belum bebinian cuman dilihat muha pinanya pacah di tangan jadi matihin ulun nang malanjuti jadi nang lawan acil atau bapak hari ini jadi kita matihin menghibur buhan pian itu apil khususnya ini nang muning baru kampungnya dinamai jadi alhamdulillah bertemuan hari ini sebelum matihin lanjut tepuk tangan sekali
ulun melanjutkan kami nang bemadihin tadi mulai bisukan imbah tengah hari ini ada perjanjian kikira imbah ini kami cilai besatu kaina hendak bertahan jadi nang lawan pian ini sabar tahan ada katuan rumah is manukarakan binanya Bang Sidin kada hendak maulakan jadi ulun belanjut ini bemadinan kami hanya begaya jangan dianggap pian cuman begaya kami sesuai keadaan jadi Bang Cilai ulun melanjutkan kita nang bemadihin ini menarusakan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan jadi hari ini Cilai harinya panas imbah nih Jumatan jadi kami di sini panggung Cilai diulah ini Bang binanya sudah awal pamulaan lain bakarinah tuan rumah maulahakan jadi Cilai sarubungnya liwar kaparakan jadi nang hari ini ulun Cilai kaumapan juga kipas angin bilanya tuh menjulung begepungwan Islamun kawa dietarakan jadi ulun belanjut niai nang lawan pian kepada paman bintur nang ada di hadapan kami doakan pian nang panjang umur tak ujuk beto tuh sempian jadi matiin ulun melanjutkan jadi nang paman bintur mudahan itu Sidin didin panjang umur selalu sehat badan mudahan usaha diberi keberkahan mudahan Bang Membintur Sidin banyak cataran karena wayah ini Cilai nang tangah dua bila cataran kekandangan ulun Cilai tahu karena tukang bintur ulun banyak bakawan jadi nang lawan pian ulun melanjutkan mudahan tadi Sidin selalu diselamatkan jadi ulun belanjut Cilai membawa akad lawasnya tuh pangantin kada saling kaluaran ulun mahadenge Cilai mulai pamulaan aur tuh di rumah inya nang berkumpulan padahal malam ini pengantin pajang sama laman jadi lawan pengantin ulun memadahakan bila nang malam ini jangan lagi sopan-sopan istilah Bang kata Cilai jangan aasaan jadi lawan nang laki tadi lani bangaran bila malam ini hendak membunuh Yahudi hantak haja sempian marah di rumah licil nang beguyangan ala beguyangan jadi Bang Cilai kami melanjutkan jadi lawan pengantin dari ulun memadahkan jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu itu nang ada di sini lawan abang-abang nang ada pian hari ini selamat nih berjumpa bertemuan lawan kami jadi nang ulun ingat ulun suah tak gebung lawan bebuhan pian cuman tuh di mana ulun kada ingat lagi jadi rombongan pian ulun nang mengenalkan rasanya buhan pian itu buhan tambangan jadi iya ai ada nang mendedah tangan jadi Bang buhannya buhan nang pakapuran tamun itu pas kada salah menyembetakan jadi buhan rombongan kami mau ucapakan mudahan buhan pian selalu diselamatkan mudahan pian juga panjang umur selalu sehat badan kepada Bang abang abang buhan bahap sian jadi bila begemis namunnya bangai kawa tunggal
tunggal berdirian, amun pian berduduk kalau gemis berebitan. Alam berebitan. Jadi Bangulon ini melanjutkan, kami nang bemadihin cilai menarusakan. Jadi lawan pengantin tadi nang pastinya sudah kita doakan. Jadi nang lawan pian kami melanjutkan, kaina tu sempian parak tu terakhir berdoa saberetaan. Jadi lawan ading pian nang lalu di jalan, atau abang-abang nang pian behembangan. Lalui motor tiat ngalih bang di jalan, kepada nang bemotor atau bahkan deraan. Ulun mewakili tuan rumah maundang, kami meminta maaf minta rela beretaan, karena jalan pian terjadi kemacetan. Maklum nih acara kami di pinggir jalan, jadi kami tak lupa lawan pian mendoakan, mudahan nang di jalan selamat sampai ke tujuan. Lah ke tujuan. Jadi bang cilai kami bang melanjuti, kami nang bemadihin mahibur pian hari ini. Pinanya pengantin kada keluar lagi, karena nih harinya sudah 2:30 ulun maite. Jadi pinanya pengantin beputu pang di rumah, apabila kaina turun langsung kanu laki-laki. Jadi lawan pengantin tadi sudah bang doa, kita nang mau ucape. Jadi pulang sedikit lawan pengantin mamadahe, terutama pengantin itu nang lalakian atau tuan rumah nang mendengarkan. Jadi nang tidak lupa kami mengucapkan, lawan tu pengantin nang sudah dang berbalaminan, mudahan tu pengantin pastinya tu selalu pian diingatkan. Jadi kami sebuting hendak memadahkan, atau bulik-bulik cilai maklum kaum mapan, ngalih berpikir cilai awak kapanasan. Jadi lawan pengantin nang kami padahi, bila nang malam ini pian kami ucapkan. Jadi lawan pengantin itu nang lalakian, sebelum malam ini pacang nang berduaan. Apabila kaina pada nang waktu malam, istilah wayah ini kaina nang kamarian, itu baut ranjang dipisiti sempian, supaya malam ini kada tapi karikutan. Elah karikutan. Jadi menggilai kami melanjutkan, jadi nang nimadihin kami menarusakan. Jadi kami sambutin pulang nang mamadahi, kepada bapak ibu itu nang ada di sini. Jadi nang tak lupa kami nang mau ucapi, kami nang bemadihin sudah nang 2 kali. Kira imbah ini kami kaina bersatu itu hendak berhenti, karena imbah asar ada acara kami. Jadi nang besa simpun kaina nang tajapati, jadi nang lawan pian beretaan nang di sini. Kami minta rela juga meminta maaf bila tak salah ucap atau tingkah laku nang maulah sempian kada nyaman dalam hati. Nang jelasnya kami banyak meminta maaf, minta rela hari ini, mudahan Tuhan pian itu nang memaklumi. Jadi nang tidak lupa juga nang tubang kada pian nang panjang lebar kami nang mamadahi, kami nang bemadihin satu mata lagi berhenti. Jadi lawan pengantin sudah kita doakan, alangkah nih baiknya kita pulang berdoa tampolo tak kumpulan. Jadi di mana aja pian nang berkenaan
itu nang doa kami bertaan diaminakan. Jadi pengantin sudah nang keluaran, pinanya bang di rumah sudah nang bebutuhan. Jadi lawan pengantin kami mau ucapkan, kami meminta rela jua terima kasih hari ini bertemuan. Jadi kita berdoa di sini nang berataan sebelum buhan pian kawadah lalakian. Jadi ulun berdoa pian maaminakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan panjang umur berataan jiwa sehat, mudahan bang sehat berataan selamat, mudahan berataan kita nang kabul hajat. Jadi bang doa sudah ulun ucapkan sebelum gerbang anten kanunang lalakian. Tadi tuh bang ada bang antin nang permintaan, inya hendak beputu lawan kita sarumbungan. Jadi nang nih kami hendak menyatukan, mungkin sampai di sini kita nang bertemuan. Salah bang hilap ulun mau ucapkan, jadi nang tidak lupa ulun langsung kasih tuh hendak nang beputuan. Kain nabuhannya nang manuntiakan, jadi ini ulun nah langsung kasih tuh pengantin naik berjalan. Karena tuh pengantin hendak ujar tadi kanunang lalakian, jadi lawan pengantin hadangi holopian. Kainan ibuhannya mairingi di belakang, jadi nang diiringi kawan-kawan berataan. Umai kita beputu tuan rumah permintaan. Jadi tuh bang masih lagi butuh keluarga bangai di palaminan. Jadi satu mat lagi kita nang menuntikan. Alangkah baiknya pulang ulur menghimbau pian saberataan, sebelum tuh berjalan dahulu bertepuk tangan. Lah tepuk tangan. Jadi pengantin sudah nang mahadangi, jadi bila berjalan umai pian diiringi. Banyak kada papa kaina mairingi, kaina buhan terbang buhan nikah menunti. Kami di berempat manyu barang hari ini, jadi hendak beputu cilai ulun kemari. Kami manyu barang lihat kanan lawan kiri, oh mapang arinya bang dulai tapan nasi. Jadi payung diulai dahuluan buhan kami, tampolo kita depan bangkai nang hari ini. Sidin hakon aja cilai ulun suruhi, mudahan pian bangai nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan tuh kaina kawa betemuan lagi. Kami berjalan ada bini-bini, jadi nih ngarannya ulun kada ingat lagi. Cuman nang baju habang ini ngarannya Fitri. Cilai kada salah karena bakawan lipang kita tuh di IG. Jadi nang nih berjalan hendak beputu kami, bila ampih matiin buhan nikam tuh kesini. Jadi umpat lalu jua umpat permisi, cuman abang patih tuh yat masih maaturi. Dimana nih beduduk umay nang tapan nate, amun nih berdiri jelas kami kada rugi, karena berang di bawah betambah tak panjangi. Lah tak panjangi jadi berakat pinanya tadi kesan kami sekalinya bang di bewe tuh yat sidin manyumpane. Jadi nang lawan aja berakat ampun siapa liwar banyak membewe. Jadi bang aja sudah nang pak ucapi, mudahan cilai pian sehat setiap hari.
mudahan Bang Acil tambah disayang lagi sehingga lagi sidin kada sampai bebini. Jadi matihin kami hendak berfoto pinanya lawas lagi. Ada ini bangko diandakan kasine. Jadi nang lawan paman ulun duduk kamari. Jadi tak lupa cilai kami ucapi bila ulun mahibur beigelan hari ini. Jadi taman pian cilai angkat lawan jeri. Acilnya bang ada tawa bang kada menuruti. Jadi kami berlanjut cilah ulun duduk bejis ulun tapan hati. Jadi wan abang patih imbah ini bang kami. Kami kalawasan sudah nang mahadangi 1, 2, 3 berataan buka gigi. Jadi matihin kita sedang bersatu buhannya ai berhenti karena nih pangantin tuyat sudah mahadangi. Sarumbungan kasih nah nang laki na betatai bini pian hari ini nah. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. أيوه أيوه السلام السلام. النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه. صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. أيوة النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يديه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس والنصارى والمجوس أسلموا بين يديه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. أيوة يا سلام أيوة يا سلام. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلى عليه. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات
Para malaikat turut menghadiri, gemuruh suara mohon ampunan Rabbi. Dosa dan salah Allah ijabahi, doa serta hajat Allah ngabuli. Doa serta salah Allah mengampuni, doa serta hajat Allah ijabahi. supaya jamil wa suba kulla mata bisman dhuruba kana suba ya jamil wa suba kulla mata liba bisman dhuruba أساس الدنيا من صعد وشوفان كل متى كل يزيد المظاهر. أساس الدنيا من صعد وشوفان يزيد المظاهر. كل متى الخطوة تأتي يأتي بأقلامي وأقلام يأتي كل متى الخطوة تأتي يأتي بأقلامي وأقلام يأتي يا جن بحبك أكثر من حياتي كل متى يا سيد المغيب يا جن بحبك أكثر من حياتي كل متى يا سيد المغيب أنت أنا أشوفك يا كامل وأشوفك كل متى اسمه ربك. أنت أنا أشوفك يا كامل وأشوفك يا سيد المغيب أساس الدنيا إنسان وشوفك كل متى يا سيد المغيب أساس الدنيا صعد والصفا كل متى يا سيد المغيب